promotions. Tuina MC Masweko na kero kuzanya comedy ku Nkole watu Media TV. Nkole Media kitegede mwana kwe. Wali atamudene Mr. Life kabaka. Bayiba bile babili bakola bonna. Omuhiba. Nenda nawe bali wano. Wewe bali batusada naye wala amnaika atalinga bahima. Bana ani Masweko aliwa Masweko wali nyo. Ajja kunyoda mula mtaimiye. Agera performinga. Manager wali manager DM Swaga na yeye. Manager yake jamu kulabe ko tata jamu ese kulabe jamu se. Alhamdulillah. Ya manager binyuma. Manager puro. Okotu manager director. Director. Sasa wala ndage na kupeta. Director. Alhamdulillah. Pati ya mwao. Ndio rapports of the DM Swaga. Atika soke mane y'abantu timu ye. Waliwo mulaba. Soka mulaba. Bamwita mundezo. Obuleto obuzinze. Director. Tuyanza tata. Okuli Savage Camera, okuli Masweko, okuli ono anyomulalo. Aliwa. Mr. Life kabaka. Mr. Life. Ne director DM Swaga. Mwe balenyo team DM promotion. Of course, abo bebamu bebakole bebayina eduka wali kusenge bayita super accessories. Super accessories. Na akasumbu akaingira wa mukopidi wengine basole kula kwa. Kola riwaso. Mwana ukanzi wakogera omuntu nga musato oluzungu ngamba kichimba. Oluzungu katingalo tande kulefe. Bas, bezamu akatingira promoter Ibra Fashion so paka tete wali Kampala straight out Katete. Ebyengoye engato byonna ya msafisa la kubanga t-shirts. Ese kama mtande mabega. Bana wasajja ko malaba. Ono manager wa Oyo manager wa Echo Music esinzira abatetaawo osuso olutiiko weewali talent every talent weeryawo abaana bayimba abaana tulina ba MC abalungi bayibawe tulina abaana abalungi tusaba buwagizi bwammwe nekya tulina show ekatete awo St. Mary's mujje mutuwagire mwebale nnyo manejezakarango mutwalo gumu twacho kaka zizobora kupitano kubaka tulizona sotwa ngama kichi manager kandi linda kuko lwachi bwatire kaleta saba origin ndichi Veneso Parapweto support Uganda no college the manager and producer Dona no managing see the music yes in the studio de Shamaka the studio Shamaka as studio abaguma wargasta academics officer UNBS otukusanga wana sokoko omusangao so nyoti echamana yomanye berazanje ndine mujese yat promoting a music ya western wori basho kuzene talent otakiza kusoma ya musende yomanye musende wori ne talent wala audio kule video utaka ndo musende bwa wako chila ubate ball kwa apreze kubika rosi Puro. Ya mtara se kubika no then tukoreshi kwa wewe wale mnoga. Ndio tukusemuka rusa manager ni kitu kwa. Hapana kabisa. kwa kaka sende kwa Alhamdulillah. Manager toyomba msaka Itano. Neso koto zao tutakula mtano kwa mtano kumbane ya talent kunile kuchange. alhamdulillah Support so many great kabaka oya bawase wote tunakusiwa ningo kese katuna balance yaba chikabisi yibirira oyoyazisa manager sawa events alhamdulillah bamuita hero pan beats of Shangwana sheko kwa zikina shenga mkono mchizime chawano mwikibioli Mzike ya kabi, tacheza kabi, tunasabisha kupata webale Okalo! kata kwa baba nawe wakoze oswaza lefu wacha Chimucha 10 era kubane wenga alhamdulillah izo za kameza sembe zawa na bulungi kuliko mtu anachokunaja ali leta change
Manager ehiro to yanzisa we Sala wao yumbao. Ewa kuwagira night ono bamuita DM Swagga promoter out super promotions. Super promotion. Ina kunyongereko. Super promotions baina neduka tude kulikalenda ina akotekana kujya basipaka. Ubasipaka ne wansi mu kisenyi kitufu. Bagita super accessories. Bina motoka. Baina ne moto. Sokoto aja mchigani kwa ile moto. DM Swagga ina ne moto. Yes, wewe bali mnonga kandi wewe bali kuza talent abantu iremi mu biye bulirwa bo wewe bali merimo kandi abantu mwena bajani bashabali ukore media kujya YouTube ubasamuza ho bintu mu bibaho bine bintu sana fili mu ko pia gamba bine kubaza masomo bine tukaje mnonga so wewe bali mnonga kupeleka chako jeno tumango kwa Mbera no chenga Ikawoka Wewe wataka kwanza wewe soko unakuta basi yasende join mchi sije ni sende join mchi wewe na shule ni sende ndio mwido wachenga ni kama hiyo kwa wewe mwokalo ino tana tuja kutizazi sende tuna change Manager mali Amuita manager ali omusajja omuwanvu mu Nichols Park yakola ku poolu na chimp muwanvu nnyo alhamdulillah tudawa yanzisa Mr. DM promoter DM Swagga. Thank you so much. asiketa baba kusindise wano mu mali Manager Bush simanyi omwana bamusibidde entambula edebina buzibu kibuo bunde ekyale yogera ku kyasebo tukwaniriza outer wing skate academy after tukola drive ejja Kubaga lecho okutuliga ninjira omuntu utafa munonga aro musanga na teremisi yabesongozi bitu DJ was sizogo na sisaba utobura mu murumo tata twestwero konkaje okutwagezo buli omwe okutwa wamugwira mu songozi okumusatu yaba munonga DJ was bule kitani ndano kwasu mushikori ekitani kandi tukaka Yes, ni ngaso okutura hanuya okumuya okunakomba biro ko baza tugemo bali ya tano wapaza kuserika biro bya asira basima na wobe bozuma watenga ya drive ya teledioma asira ya wano kunonga yabayiro ura bulimba kumungu kwayo oba mushaka kumungu mali bamweta DJ was DJ what sabo DJ was yakuzino so kama sasa mozaka kasete ya bana babera usino kaso kazitereke naso bachado mutwalo ayambiye what start oliwa sajja olwo sama kweta notata yasizo kutambula ekintu oyo oshegere Mweza mekano next shot jane niki nawa so sende gendo kulekweka okulenga tobodda newo bigino jakula wajja kuyingira mikozi Nachi is our Western talent show player one. naye DJ what's longest on one yakobe msoka tukugenda na sendeza tuyanza Msoka ukosoja. msoka No agenda wale DJ. ageze kunoonya kyenda Ogera kuwa. Swasi za nyo. lomota ibula watu batuweza